if you're sitting, last question I want to end it with, if you're sitting privately with President Felix right now, what would you tell him? I would tell him I wish he wasn't president of that good country. Okay. For Mr. President, I really appreciate it. Actually, I'm likely to, when next time I meet him, I will tell him that. That person. I promise, in person, directly. Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko Tshisekedi ari umugabo udahamya ijambo, ari umugabo utavuga ijambo ngo arikomereho, ari umugabo mwumvikana ibintu yasohoka hanze akabihindura, niba atari ukubyibagirwa abihindura ku bushake bwe. Ibi Perezida Paul Kagame yabivuze ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Untold wari waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba yaricanye na Perezida Paul Kagame bakajyana ikiganiro gikomeye cyane aho byabaye ngombwa akavuga kuri Tshisekedi. Ibi rero byongeye kuba nk'uko ibinyamakuru bitandukanye ku isi yose bikomeje kugenda bigarukaho ibyabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Chilombo yategetse abari bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masezerano yaragiye gusinywa y'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kudashyira umukono kuri ayo masezerano ngo kugira ngo abasirikare b'u Rwanda nibura 90% babe bamaze kuva ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bitewe, reka tugaruke kuri iyi nkuru ya Papa Anthony Tshisekedi aho yatunguye isi yose, ariko nanone abantu bibuka ibyavuzwe na Perezida Paul Kagame bagahita bavuga ati ni wa wundi n'uwundi. Reka tugerukeho ku buryo burambuye nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV aho bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Twihuse, wari umunsi witezwe n'isi yose kuwa gatatu Ukwakira 2025 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo byari bitegerejwe gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu, intambwe yari kuzasiga amateka mashya mu mubano w'ibihugu byombi. Intumwa z'ibihugu byombi zari zarakoze amanywa n'ijoro, ibintu byose byarashyizwe ku murongo, akazi gasigaye arakikaramu. Ariko kuwa gatatu Ukwakira 2025 ubwo umunsi nyirizina wagiraga, ibintu byarahindutse mu buryo butunguranye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, Papa Anthony Tshisekedi, yasabye ko intumwa ze zitagomba gusinya amasezerano mu gihe cyose 90% by'ingabo z'u Rwanda zitarava muri RDC. U Rwanda rwaratangaye, ariko n'intumwa za Kongo gazo ntizabyumvishaga. Mu biganiro byose byari byabaye mbere, nta numwe wari wavuze ku ngingo y'ingabo. Uko byagenda kose, icyari kitezwe nk'isoko y'amahoro n'ubufatanye byahindutse inkuru y'undi munsi. Ngo twatunguwe n'icyemezo cya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yavuze ati bari biteguye gusinya mu gitondo gikurikiyeho, ariko ku munota wa nyuma Perezida Tshisekedi yahaye intumwa ze amabwiriza yo kudasinya. Yagize ubwoba k'abaturage bo mu gihugu cye babyakira nabi. Ambasaderi Nduhungirehe yongeyeho ko ayo masezerano yari ay'ubukungu gusa, nta na hamwe yagarukaga ku bibazo by'umutekano. Ati ibiganiro byose byakorwaga mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari. Ingingo zerekeye umutekano zikurikiranwa n'urwego ruhuriweho rw'umutekano GSCM. Yavuze ko icyemezo cya RDC cyateye urujijo nyuma y'akazi gakomeye kari karakozwe n'umuhuza Masad Bruce hamwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, bashyizemo imbaraga nyinshi impande zombi zumvikane. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko muri Nzeri 2024 Tshisekedi ari nawe wabujije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo gusinya ku masezerano yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, nyamara kubahagarariye ingabo z'ibihugu byombi bo bari babyumvikanyeho. Perezida Kagame rero yari yarabivuze. Abakurikiranira hafi umubano w'u Rwanda na RDC bamaze kubona iyi myitwarire ya Tshisekedi, bamaze kuyibona, bibutsa amagambo Perezida Paul Kagame yavuze mu kiganiro yagiranye na Mario Norfolk muri Werurwe 2025. Perezida Kagame yavuze ko yagiye aganira na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi akijya ku butegetsi, ariko ko yabonye ko bigoye kumvikana nawe, kuko bamara kuvugana ibyo bumvikanye akavaho yabihinduye. Yagize ati ntabwo nanga kuganira nawe, ariko dukwiye kuba tuvugana ibintu bifite inyungu ibihugu byombi kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ibibazo. Nta kibazo mbifiteho.
kumvikana Tshisekedi nicyo kintu cya mbere kigoye ku isi. Ndashaka no kubyerekana. Nshaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe waza akambwira ati wowe urabeshya. Nagiye nganira nawe mukemeranya ibintu, yaba gisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa akabihindura. Ukumva avuga ngo oya ntabwo ibyo twigeze tubivuga. Abajijwe icyo yabwira Perezida Tshisekedi babaye bicaranye ako kanya, Perezida Kagame yagize ati namubwira ngo nakwifuje ko atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza nka kiriya, kandi rwose ubutani nongera kwicarana nawe nzabimwibwirira imbona nkubone. Kwishyuraho kwa Tshisekedi ku masezerano byasize benshi bibaza niba koko afite ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibigendanye n'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington DC hagati y'u Rwanda na Congo. Mu gisi yari yizeye ko aya masezerano ari intangiriro y'igihe gishya cy'imikoranire, icyemezo cya Perezida Tshisekedi cyongeye kuzamura igihe hagati y'ibihugu byombi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyavuzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo yategekaga bari bahagarariye igihugu cye mu masezerano yaragiye gusinyirwa i Washington DC. Bikaba byarangiye n'ubundi iryavuzwe na Perezida Paul Kagame ryongeye gutaha. Tugiye kugaruka noneho ku bijyanye na General Makenga washimangiye ko ashaka gukura Tshisekedi Chilombo ku butegetsi. Ibyo byifashe bite rero? Umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro AFC M23, ubwo ni igisirikare cya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, General Major Sultan Makenga yashimangiye ko afite intego yo gukura ku butegetsi Perezida Felix Tshisekedi. Ubutumwa yabuhaye abarwanyi bashya 9,350 bari bamaze amezi batorezwa mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Canzu, teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tariki ya 1 Ukwakira 2025. General Major Makenga yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwasenye igihugu, bwica abaturage bubaziza ubwoko bwabo, abandi barahunga. Ati niyo mpamvu M23 ARC yahagurutse kugira ngo ikureho ubutegetsi bubi, izane impinduka mu gihugu cyacu. Uyu murwanyi yamenyesheje abarwanyi bashya ko bagenzi babo bari ku rugamba bakoze akazi gakomeye, abamenyesha ko nibatangira akazi bazifatanya kugira ngo bagere ku ntego yo gukuraho ubu butegetsi bubi buriho. Igihugu cyacu gikeneye kubohorwa, abanyekongo bakeneye kubohorwa, kandi iyo niyo ntego ya M23 ARC n'ihuriro turimo rya AFC. Perezida Tshisekedi nawe ubwe ubwo yaganiraga n'urubyiruko i Kinshasa tariki ya 4 Ukwakira, yagaragaje ko afite intego yo kwisubiza ibice byafashwe n'abarwanyi ba AFC M23 biri mu mujyi wa Goma, Bukavu, Ibyo muri teritwari ya Rucuru na Masisi, akongera akabyubaka. Muri ubu butumwa yageneye abatuye muri ibi bice, Tshisekedi yagize ati mu gihe ubutaka bwanyu buzabubohowe, tuzatangiza gahunda ya ngombwa yo kongera kubaka no gutunganya imihanda, amashuri, ibigo nderabuzima. Tuzabagezaho ingufu na serivisi z'ikoranabuhanga. Impande zombi zifite izi ntego, mu gihe leta ya Katari ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo izumvikanishe hashingiwe ku mahame zashyizeho umukono tariki ya 29 Nyakanga, yitezweho kuzifasha kugera ku mahoro arambye. Nubwo hari gahunda y'amahoro ya Katari, impande zombi zikomeje kwitegura intambara karundura binyuze mu kubaka ubushobozi bushingiye ku kongera abasirikare n'abarwanyi, intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ngira ngo rero murabyumvira ibijyanye na Chilombo mu gihe adashaka kumvikana n'u Rwanda. M23 nayo birakomeye cyane. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.